Cortés. Esta é a presentación do segundo traballo de Tanto nos ten, que se chama Entre Néboas. Titulámoslo así porque vivimos no mundo irreal, que non estamos de acordo, e como todos protestamos na casa, pero a rúa non salimos, debemos vivir entre néboas. Entonces, así nos vai e así seguiremos, pero seguiremos loitando.
Haces un ferreiro que moi malo de lava. Gracias, muchas gracias.